iyahang mister napuang sa skater. Buntag udto hapon magduwa sa cellphone. Ug kung di malason di nalayhan mukaon. Kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhuna na lugi wala gyud ni tagam bisan og pildihan ni cash in og 10,000 kay mo bawi sa scatter. Usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagbahaw. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi pirmira gyud alakan si ang iyahang mister. Sa linding ni inter inutang nga kwarta sa scatter gipusta buntag ug gabi sigira ug kapildi. Tungod sa iskatir ang iyahang mister ang brief wa nay garter. Tungod sa iskatir ang iyahang mister ang brief wa nay garter. Baling dakuas imong pakwan, baling lami at ilawan, galing sa ako kang giingnan. Imo kung gibalibaran, uye medyo ug ako na ulawan. Kay di kanako ganahan, unya may gwapo nga nituol. Imong gipahinul-hinul, dinha gibuak niyang pakwan. Kaayong ambakan, kaayong idagan, kalaming tilapan. Galing naglikay na lang ko, kay ang kadtong gwapo nga nituol nimo utangan ko ato. Pusa mi pauli lang ko, pag-abot sa balay ang sobrang tanduay maoy kitungap ko. Yeah, natay balik nakuas imong pakwan. Nagpula ang tunga katamis sa duga ug dili gyud lata. Dinha gibuak niyang pakwan, kaayong ambakan, kaayong idagan, kalaming tilapan. Galing naglikay na lang ko, kay ang kadtong gwapo nga nituol nimo utangan ko ato.
Busa, mi pauli lang ko. Pag-abot sa balay, ang sobrang tando ay mauigit kong apo. Yeah, natay, balik, kakuas imong pakwan. Nagpula ang tunga, katampi sa duga, ug dili yun lata. Oh, balik, kakuas imong pakwan. Nagpula ang tunga, katampi sa duga, ug dili yun lata. Sa matag adlaw nga makit-an ko, kana imuhang dako nga bao. Di ko kapugnan nga tutukan siya, daw mo lugwa akong mata. Gusto ka ayo na kong hikapon, ang iyang ulo nga balhiboon. Pero imong bao kay ulawon, mutago siya kung duulon. Werting banganga sa tanaw, kung mapaunon imong bao. Askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Inday kung imo ha kung pugutan, imong bao ako ang hungitan. Siguraduhon akong mabusog, sa ako ang jambo hatog. Werting banganga sa tanaw, kung pagkaunon imong bao. Askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Werting banganga, werting banganga, askang banganga. Werting banganga sa tanaw, nakita ko, imong bao usay tango. Werting banganga sa tanaw, kung pakaunon imong bao. Askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Musta na day siling akong ugma, nganong wa ka man ko nimo sugna. Nahurot na intaw akong kwarta, kun ako mamisita. Kinsa man day siling imong gusto, sinibur nga upaw na ang ulo. Tungod ba kay naa siya'y auto, ako tiglimpyo ras minteryo. Dahil sa imong paglantaw murak namugnaw,
Nidukuin taon ko kay ako na ulaw. Apan sa imong paglakaw dako gyud ang akong pagpanghupaw. Kay wa hinuon nakaskur kining akong upaw. Kada adlaw nagsigi kong pamisita sa inyo ha. Sa akong kabuutan ako'y tigyapos sa inyong arinula. Nagtuo ko nga hapit na kamusugot. Kay kung maghigdata na nakupirmis imong lubot. Kung ikaw day siling di ba ako sa lain na lang ko makikminyo at na lang kung asun nga way ngipon maayo to kay di kalasukan ko insa man day siling imong pilion si tibur day siling nga hubakon tungod ba kay naa siya'y pensyon kung matigbak na kay sulundon si tibur nga gahi na lagubhon wa nagyoy mahimo isang ukson. Man nagsilingan wa ka move on tungod sa nilabay nga eleksyon kay ang ayuda sa ilang lider kuno gikumko ang iyahang gikalagutan kay nakadawat kuno ang uban pero siya kuno wa gyud intawon nahatagan iyang gisulong ug gipaningil kay naglagot siya sa ilang lider kay paghuman sa eleksyon nakapalit og brand new nga scooter puwerte gyud niya nga laguta kay naapil siya sa lista pero wa kuno gihatag ang iyang ayuda ang iyang lider kipaninglan kay nikalit lang og kakwartahan kay daghan di ay mga funding gikupitan iyang gisulong ug gipaningil kay naglagot siya sa ilang lider kay paghuman sa eleksyon nakapalit og brand new nga scooter bisag na human ng eleksyon wa paghihapon siya ka move on ang katong sobre ihahagyot punong kuhaon naglagot siya sa ilang lider kay karon na anay bagong scooter unya ang iyaha punong budget wa gisumitir may nalang unta to ipalit og brief nga naay sipir